Aurten be urtero bezala Euskal Zine Bilerak bat egingo du hemen plataformarekin. Minutu gutxi barru, 4. emakume profesionalen topaketa egingo da. Aurtengo gaia emakumeak ikus-entzunezko formatu berrietan. Danoi eta ongietorriak gaurko maingurura, elkarlanean antolatutako maingurua da, Euskal Zine Bilera jaialdiaren eta hemen elkartearen arteko elkarlanaz. Dakizuen bezala, azken 4-5 urtiotan antolatzen den maingurua da, ikusentzunezko sektoreari begira jartzeko eta genero ikuspuntua txertatze aldera. Aurten proposatu dugun gaia edo tematika da formatu berriak, nolabait planteatuta telebistaren industria mutatu dela halako interneteko industria batera, ez? Kontzeptu horren baitan fokalizatuta. Eta gonbidatu ditugu 3 partaide gaurko maingurura, hasteko lehenik eta behin Ilenia Baglietto, bigarrenik Rose of Dolls eta 3. Mai Castro. Ekarri ditugu gurera, hain zuzen ere, haien ikuspuntuak edo gurekin konpartetzeko, eta bakoitzak dakar gainera ikuspuntu ezberdina, ez? Ilenia Baglietto dauka ibilbide oparoa telebistan eta zineman, aktore bezala. Lan egin duzu, ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta Madrilen ere bai. Eta egin duzu gainera azken aldian webserie bat, edo websail bat, Etxekoak izenekoa, TVn emetitu dana, eta nolabait formatu berri horietara egokitzen dana, ez? Rose of Dolls, egin du tesia websailen gainean, orain gutxi ez, orain urte batzuk defenditu zenuela tesia, eta hortik aurrera ekin zenion zure proiektu propioak garatzeari, ez? Ibilizara lanean K2000 ekoizpenetxearekin, ibilizara lanean Mediaprorekin, eta sortu duzu zeure ekoizpen enpresa ere bai, eta aldi berean, oker bani bai ere zuzendu, libreak zarete. Sortu duzu Serieslan izeneko websaien festival bat, Bilbon kokatzen dana eta urtero egiten dana. Aurten gainera oraintxe berriki amaitu duzue, aurtengo edizioa. Eta aditua ere bazara, gidoigile aldetik, ekoizle aldetik, formatu berri horren esparruan. Eta Mai Castro, azkenik, ere badakar bere ikuspuntu propioa, sortu duelako ere website bat, Pikuak izenekoa, baina aurretik egin duzu ere ibilbide luzea irratian lanean, komunikazioan, eta ekoizle eta gidoigile eta zuzendari bezala. Bi bideo Tabakaleraren proiektutik sortzen den lana da, Pikuak edo proiektua, eta emititu da okerz banago online, eta zuk ere badaukazu zeure ikuspuntu indartsu hori gaur landuko dugun gaiari buruz. Baina igual, gustatuko litzaidake lehengo zeuen ahotan formatu berrien sektore horretan kokatuta zeuen esperientzia, zeuen hitzetan kontatzea edo audientziarekin partekatzea. Bale, ni hasiko naiz. Bueno, a ver, berez Etxekoak telesaila ez da webserie bat. Bai da, formatu berri bat, ze azkenean beste modu baten sortu zen, eta oin kontatuko zelan sortu zen, baina gero telebistan emititu da.
Orduan, kontua, hau da Pausokak ekoiztutako proiektu bat eta Javi Elortegik zuzenduta. Ni aktorea naiz, barruan, berez ni ideia, hasierako ideia horretan ez daukat zerikusirik, bakarrik parte hartu dut eta egin ditugu lehenengo 8 kapitulu eta gero beste 8 ja deskonfinamendua. Eta gero, baina bueno, hasiko naiz hasieratik. Kontatuko nik nire esperientziatik, nola izan hau, ni nengoen geunden danok konfinatuta, ni nire etxean egon konfinatuta, eta bapatian Javi Elortegiren dei bat jaso nuen. Eta kaixo Ilenia, eta kani beraiekin ja, bagoa zen, eta goen kalen ere bai, lan egin da neukan, ez? Eta, hombre, Javi, zenbo gustatuta. Bueno, a ber, Ilenia, deitzu batzut, zer kontu arraro batentzat, baina, bueno, nik uste dut ondo urten daitekeela, eta, bale, kontatu. Bueno, grabatuko dugu telesail bat etxetik. Tani, a ber, nola etxetik. Nik ez daukat kamera, nik ez daukat argirik, ez daukat... Bueno, lasai, bidaliko dizugu... Bakizu zelan dauden oin aro de luz, hau, argi, aro hau, influencer, eta zelan grabatzen diran... Grabatzen dituz, beraien burua grabatzen dute da. Aro bat, argia, eta jartzen oso mobila hor, engantzatuta, eta horrekin selfia grabatzen duzu eta argi politarekin gainera. Orduan esan zian, hori bidaliko dizuegu aktore guztiei, eta gero, euki behar dugu, ordenagailu bat, alde batetikan, zeuen lankideekin eta nirekin, zuzendari bezala, kontaktuan egoteko, eta, bueno, ensaioak egiteko, replikak eukitzeko, eta bueno, zuzendari lanak nik ere egin alizateko. Baina, hortikan urtengo da aurikularra, eta bestaldetikan ukiko duzu argia eta mobila selfie bidez zeuri grabatzen. Osa, imaginatu ni, nola neuan en plan, bale, en un eser ulertu, saria bat izan, danari, bale, baina. Bueno, hasi ginen horrekin, eta poliki, hasiera batean arrarua zan, ze, karo, bidaltza izkizute sekuentziak etxera, bale? Nik sekuentziak jaso, eta azten naiz ikasten, baina, karo, ze gertatzen da, batean pentsatu, bale, baina pertsona jau, zelan jantzi behar dau, adibidez, zelako hilaruan behar dau, zelako makillajea dauka, eta orduan ja, karo, hasi nintzen, nik hori dana lantzen, ze normalian, badago ekipo bat hori pentsatzeko. Eta zuzoaz makillajera edo jantzitegira eta jantzte izute eta makillatzea izute, baina bapatian konturatzen zara zeukin behar dozula. Orduan, ja, zintzen, ja bireke, Javi, nire pertsonaia mendiko gana, bai, oso ontoz, bueno, bale. Azten inginean grabatzen, konturatzen nintzen, egun bakoitzan dako, prestatu behar nituen gauza guztiak, karo, pentsatu behar nuen, lehenik eta behin, nun grabatu, nire etxe barruan, nun grabatu. Karo, depende, ze kontatzen zan, erabakitzen eman igual zukaldean grabatzea. Edo logelan, edo etzan da gotia edo. Kaba, zira baten, ziren toki oso normalak, ez dakit, ordenagailu etxean dakasun tokian, hortikan, ez? Ze, klaro, telesaia berez, zer zan? Ze hau ez dut kontatu, ez? Eski liatzen naiz. Telesaia zan, konfinamenduan bertan bizitzen ari ginena. Hau da, zan, bikote bat protagonista, eta haiek zeuzkaten erlazio guztiak bideodeien bidez egiten zituzten. Eta hori da, jendeak etxean ikusten zuena. Ikusten zituen bideodeiak. Da, bikote protagonista hau, eta adibidez, bere mutilaren amarekin hitz egiten zuten. Edo aizpakin, arrebakin, edo lagunekin. Eta ni nintzen, protagonistaren laguna. Orduan beti elkartzen ginen, iruneska, geure gauzei buruz hitz egiteko. Eta hori ikusten zen telebistan, pantailatxo txikietan, bakoitza bere etxean, eta, emisioa hori zan. Orduan, nik uste dut kriston arrakastauki dauela, zergatik, jendeak ikusten zuelako, bizitzen ari zana momentu horretan, karo, danok egin ditugu bideodeiak konfinamenduan zehar, eta orduan, klaro, ze gertatzen zan, gu joaten ginela, gidoietan, aktualitatea sartzen. Niko goratzen dut igual, momentu askotan, igual, Javiren deia, eta Ilenia, Sanchezek esan dau, hau, gaurko, eta, bale, sartuko dugu, venga, bale, perfecto. Eta hor, azkenengo momentuan sartzen, ez? Orduan, bueno, esperientzia desberdinez, azkenean esatuzu, jaikitzen zara, karo, nik landaran emotila, logelan lotan, eta nik grabatzen zukaldean, adibidez. Eta esaten nion, ez urten igual, amaikak arte, amaiketan amaitzen dut ja lehenengo sekuentzia, eta horrela. Eta orduan, bueno, horregatik da formatu berri bat, ez? Azkenean, ingenuna izan zen, dana etxetik grabatu,
genditu eta gero WeTransfer bidez bidaltzen genituen geure materialak, eta gero ja montatzaileak ja montatzen zuten, eta ja telebistan emititzeko. Eta bueno, asko funtzionatu zuen, orduan hori, lehenengo 8 kapituluak egin genituen etxetik, konfinamentuan, eta gero ja, konfinamentutik urten ginean egin genuen etxekoak udan, eta ja geneuzkan NG-ak, ekipo bat, exterior, ez da guzti hori, eta etxeko parteak. Orduan genuzkan bi parteak, eta karo, eskertzen zan, ekipo guztiarekin geundenean, imaginatu. Kau, ez da berdina, zeu etxian, makillatu, jantzi, argia pentsatu, kau, askotan igual zan, ez haude Hawain, amaka bat entaz, Hawaii, nire txia da. Zelan lortuko dut, igual, floriponde batzu jartzen buruan, orako, sartzeko pixkat, ez? A ber, jolasian geunden, komedia bidez egiten genuen, orduan, aldozu jolastu pila bat, ez? Baina, batian planteatzen zian gauza batzuk gidoian, esaten zen orai ama, karo, baldin badaukazu ekipo bat hori guztia egiteko, eta nik uste dut hor ere, baloratzen duzula pila bat, produkzio batean ekipo bakoitzak egiten duen lan potentea, ez? Nik beti baloratu izan dut pila bat, baina oin askoz begillo. Osea, azkenian, zara bakarrik aktoria, zeure lan egiten, bezik aktoria lan guztiak egiten, orduan. Baina, bueno, hau da, gutxo gora bera. Muy bien, os cuento un poco, mi experiencia viene de bastante atrás, llevo como más o menos 10 años investigando los formatos digitales, en especial las webseries, pero un poco otros formatos también, que se dan sobre todo en internet, y bueno, hice mi tesis doctoral sobre este tema. Después empezamos, casi a la vez, cuando presenté la tesis, empezamos el festival Bilbao Series Land, que ha celebrado este año con mucha suerte su 6ª edición. Y bueno, aparte de todo esto, yo lo que quería hacer realmente con mi vida era dirigir, era producir series, y bueno, en los últimos años, sobre todo en los últimos 3 años, hemos podido producir unas cuantas series, o sea, igual hemos hecho en total 7 webseries, creo, y bueno, y estamos ya elucubrando las 2 siguientes. La verdad es que no paramos y hemos ido pillándole también un poco el gustillo a este formato, que lo que nos permite sobre todo es hacer cosas un poco diferentes, experimentar, y me hace gracia porque, claro, lo que está diciendo Ilenia es como muy el creador de webseries que tenemos en la cabeza de yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? En plan, mujer o hombre orquesta, que tienes que hacer como todas las partes de la ficción porque tienes un equipo pequeñito, que no siempre es así. O sea, lo primero que quiero es un poco desmentir las cosas que se dicen de las webseries, que no siempre es 2 amigos y un sofá, ¿no? y una cámara de móvil prácticamente y 0 presupuesto. O sea, tenemos este tipo de formatos, sí, y algunos se hacen estupendamente bien con 0 recursos, pero también tenemos webseries, o sea, en el festival, por ejemplo, de $500.000 euros. O sea, quiero decir, hay un montón, es como una especie de cajón desastre, ¿no? Esto de los nuevos formatos, y hay cosas que se están haciendo desde arriba, que se están haciendo desde productoras importantes, que se está haciendo, por ejemplo, desde Netflix, desde Viacom, MTV, Comedy Central, y otras cosas que se están haciendo pues, desde pequeñas productoras, o se están haciendo, bueno, incluso desde estudiantes o gente que está empezando. Entonces hay como un montón una amalgama de formatos y de condiciones muy diferentes que es muy difícil meter como en una caja, ¿no? Y decir, es esto exactamente. Por eso también cuando estaba haciendo la tesis, que fue un poco el inicio de todo este viaje, era muy difícil como simplemente definir qué eran los nuevos formatos, qué era una webserie, porque precisamente se trata de un medio que es mucho más rebelde. O sea, todo lo que no encaja en el cine, en la televisión, al final va online. Y es lo que me parece también muy bonito, que puede haber como una expresión de muchísima gente que igual antes no tenía una forma de comunicar o de llegar a una comunidad. Y gracias a cómo ha evolucionado todo para poder retransmitir un poco lo que quieras, ¿no? Desde tu casa, yo creo que eso ha posibilitado nuevas voces, nuevos guiones. Estamos hartos, y ya vamos a hablar de feminismo desde el minuto 1, ¿no? De las historias de siempre. O sea, nosotros siempre intentamos que, a poder ser, sean protagonistas femeninas,
que no estén estereotipados, por ejemplo, ¿no? Y creo que ha posibilitado que muchísimas mujeres creadoras por lo menos puedan expresarse, sacar esas historias adelante y según lo que yo he podido investigar tanto con la tesis como con el festival es que hay el doble de mujeres creadoras. Entonces creo que ese es el buen inicio. Eskerrik asko parte hartzera gonbidatzeagatik eta bar, eta bueno, hor justo Rosa ari zen hizketan ez pixka bat emakume sortzaileen inguruan. Nik Pikuak websaia sortu dut, eta hain zuzen ere Bilbao Serieslanen ikusi ahal izan den websaia izan da. Eta, bueno, pixka bat, nik uste dut Tabakalerako bideo ikusentzunezko laborategitik datorren formatu bat da. Bertan oso gauza ezberdinak ekoizten dira edo ekoizteko proiektuak daude. Orduan, nik uste dut bai datorrela gaur egungo, ez dakit, interneterako joera horretan edo joera horretan kokatu beharko liratekela behar bada orain sortzen ari diren izan bideoklipe interaktiboak, VFX-eko gauzak dituzten ikusentzunezkoak, edo ez dakit, nik uste dut ari dela pixka bat internetizatzen baita fikzioa ere, eta ja niri zaila egiten zait esatea oso ondo zer den, websail bat ote den interneten jartzen delako lehenik eta behin, edo besterik gabe fikzioaz edo seriez hitz egin beharko genuken, ze telebista bera ere nik uste dut hibridatzera dijoala eta desagertzera dijoala telebista gaur egun ulertu dugun bezala. Eta dena dela interneterako eta baita nik uste dut etorkizunean zinea ere sartuko dela hor. Beraz, hor kokatzen da Pikuak, komedia bada, humorezko websail bada, 3 neska gazte ditu protagonista. Egia da, feminismoa aipatzen zenuen baita ere ez, Rose, eta guk taldean bai eman nahi izan diegula ahotsa 3 neska gazteri fikzioan, baina beste aldean ere ekipo teknikoan nagusiki kamerak, sonidistak eta ia denak emakumezkoak ginen, eta hor ere ikusten da nik uste dut aldaketa bat, ez, ari dela sartzen ekoizpenean emakume pila bat, ez, unibertsitatetik eta ikasketa zentroetatik ateratzen ari garenak. Eta, gutxi gora bera hor kokatuko nuke nik Pikuak, eta nik uste dut gehiago erantzuten diola, hori lehen esaten nuen bezala, gertatzen ari den aldaketa horri, algoritmizazioari, edo ezagit interneterako joera horri erantzuten diola, eta hortara goazela, ez, eta geroz eta gehiago konsumituko ditugula gauzak, segun eta zeintzu diren gure interesak, eta nortzu garen, azken finean, ze segmentuetan mugitzen garen, nik uste dut hori dela plataforma handiek ere saltzen dutena, ez? Netflixen eredua, Filmin, HBO, eta nik ez da zalantza daukat, zeuen esperientziak eta, entzun ondotik, ematen du gauza positiboa dela, ez? Formatu berrien etorrera, edo fikzioaren mutazio hori, edo kontzeptualizazio berri hori, edo... Baina positiboa da, formatu berrien aukera, edo dena ez da rosa kolorekoa. Badu honek alderdi negatiborik, edo ez, dena da positiboa. Ez, nik uste dut, euskala gauza oso positiboak eta gauza oso negatiboak, ez? Azkenean, nik lehen aipatu dudana adibidez, batian konturatzea aldozula, ez telesail bat etxetik grabatu, oso diru gutxikin adibidez, horrek baloreak entzen dio gero beste, esan nahi dut, funtzionatzen dagoenez, esate oso, orduan, diru honekin aldugu egin, esan nahi dut, baloreak entzen dio, eta ze gertatzen da, azkenean esatu zu, aktoria bali badau, makillatu, agriga jarri, ze gertatzen da beste ekipo guztiarekin. Eta horrek kentzen dio balorea. Horregatik nik beti esateot esateot, benetan hori sentitu nuelako, baina eske benetan horretan zainizten dut. Ze uste dut oso, bai, aldogu egin formatu txikian edo diru gutxikin, baina egia zein da, errealitatea zein da, diru gehiagorekin gauza potenteagoak egin alditugula eta ekipo guztia sartu aldogula. Eta sektore bakoitzan dako, pertsona desberdinak eukiko ditugula, ez? Eta azkenean, jende gehiagoenentzako ere lana egongo dela. Orduan, nik uste dut alde batetikan gauza negatibo hori, adibidez, formatu konkretu honek badaukala, ez? Bai, nik, era bat ados, nik ez dut ikusten berez oso positibo bezala, ez palin bada ikasteko
manera bat dela, esan dizut, unibertsitatetik irten berritan zaudenean edo abiatzen ari zarenean industria honetan, bai ikusten dudala behar bada beste garai batzuetan, baina errezagoa dela hastea eta fikzio txikiak egitea, baina gero beste ikuspuntu bat, ez, ekoizten duenaren begietatik esatea egin dezagun hau, egin dezakegulako oso baliabide gutxikin, nik uste dut hori ez dela izan behar jarrera, ez, aspirazioak beste batzuk izan behar direla. Osea, ez dela izan behar kamera, ez, aro batekin eta selfie batekin nahikoa denez, guazen hau egitera. Ez, nik uste da askozaz gehiago pensatu beharko litzatekela, ze egin nahi dugu, ze publikorentzat, ze irudirekin, ze beste fikzio batzuetan oinarrituta, ze referentziak, baina ez esatea, guazen ajustatzera hemendik bestetik, ze, klaro, ez, gaur egun kamerak iPhone batek sekulako resoluzioa dauka, eta guazen ez. Baina, bueno, igual, orokorrean gertatzen ari da, beste hainbat, ez dakit, ofiziotan ere, eta komunikazioa ere, bueno, mujer orkestra ez dakit zeinek esan duen. Rousek, pues bueno, orduan presioa dator, ez? Dirua jartzen duenaren aldetik dator, bajatu ditzagun gauzak, baina ezin da edozer gauza egin, nik bintzat filosofia. Sí, no, estoy súper de acuerdo. Creo que hay que tener como mucho cuidado y hacer valer el trabajo, porque se utiliza mucho el digital o los nuevos formatos, o la gente joven, los nuevos talentos, y para experimentar desde un punto de vista segunda línea en el que no se pierde nada, pero las grandes empresas están mirando, o sea, vienen a nuestro festival, les interesan los nuevos formatos, pero sí que es verdad que no hay que dejar que se aprovechen, porque realmente si has hecho una hora de contenido, por mucho que digan es una webserie, me da igual lo que sea, es una hora de contenido audiovisual que en tu canal estás pagando por una hora de una serie de televisión, tanto. Pues debería ser el mismo precio, ¿no? Si es por minuto, vale, los capítulos duran 10 minutos en vez de 40. Obviamente es más barato porque es menos tiempo. Pero bueno, que esté equiparado de alguna manera, porque sí que es verdad que cuesta mucho hacer valer. Cuando en realidad es lo mismo, quiero decir, o sea, es una serie. ¿Qué calidad tiene? ¿Tiene más o menos la misma calidad que algo que se está emitiendo por televisión? Bueno, como check, ¿no? A veces tienes actores que están en televisión a la vez que están en una webserie y aún así parece como que siempre tenemos que ir como justificándonos, ¿no? Cuando además estamos aportando algo nuevo siempre, que es un cambio de formato, algo diferente, experimental, aunque, bueno, cada vez menos experimental, pero siempre tiene un punto de innovación que yo creo que tiene hasta más valor, igual que seguir haciendo, ¿no?, la mismo de siempre, la televisión, y seguir haciendo un formato que ya sabemos que funciona, que tiene estas dimensiones y estas, pues esta trama, subtrama, tal. O sea, claro, tiene que ser todo bastante distinto. Entonces, hemos empezado por lo negativo. Iría a lo positivo porque creo que es muy importante decir, como decía antes, creo que algo muy positivo es que todo el mundo puede tener una voz, pero también que creo que siempre hay que intentar reinventarse. O sea, la televisión ahora mismo no es que se haya muerto, pero bueno, la gente que la ve poco a poco lo está haciendo. Entonces, tenemos que ver qué va a haber después de esto, ¿no? ¿Qué nuevos formatos, qué nuevas cosas? Cuando Netflix ha sacado una serie interactiva, todo el mundo se ha vuelto loco, como si eso fuera la primera vez que se hace. Yo he visto webseries interactivas muchos años antes, que funcionaban súper bien, pero igual no era el momento, no estábamos preparados, pero estoy segura de que la persona que ha creado esa serie o que ha decidido incluir esa interactividad ha visto las cosas que se han realizado previamente. Entonces yo creo que es un buen caldo de cultivo para el talento y que es una buena forma de destacar de alguna manera, porque si seguimos haciendo cortometrajes, pues no creo que lo que hagamos pueda tener como un salto de alguna manera. En cambio, creo que si intentamos hacer algo, pues aunque no sea súper innovador, pero ir en el camino de lo que se va a hacer, intentar mirar más hacia el futuro que hacia el pasado, ¿no? Hacia dónde podemos ir, en vez de ir hacia atrás como, mira, esto ha funcionado, voy a poner otra piedra en el mismo camino que ya existe. Entonces yo veo esa parte como la más positiva, que además es muy refrescante de trabajar en ese camino, para mí por lo menos. Yo entiendo que hay gente más que se agarra a la seguridad, ¿no?, algo que ya funciona, pero yo soy muy de vamos a abrir esto, vamos a pelear un poco y vamos a abrir este nuevo camino
que ya hay un pequeño caminito, pero bueno, se puede hacer un poco autopista. Zuei entzun da, iruditzen zait, bueno, edo susmoa da, susmoa bakarrik ez, baina, lan baldintzak edo, ez direla momentuz optimoak edo egokienak esan degun. Ze papel izan dezake administrazio publikoak, geure esparrura edo gure eremu geografikora etorrita Eusko Jaurlaritzak, egoera erregulatzeko. Nik ez dakit badauden edo ez diru laguntzak, adibidez, diru laguntza espezifikoak internetera edo interneterako produktua sortzeko, igual badaude, eta zein da Jaurlaritzaren papera, zer egin dezake adibidez, adibidez aktore batek, edo aktore baten lana ordainduta egon dadin, telebistan lan egingo balu bezala, proiektu batean bakarrik interneten emango dena, adibidez. Zer gehiago regulatu daiteke, badaiteke. Zer papel dauka, zuen ustez? Bueno, tengo bastante que decir. Sí que hay una subvención en la que se incluyen webseries, siempre que sean en euskera. O sea, no es específicamente para webseries, sino que son para contenidos en euskera digitales, en los que entran un abanico muy amplio también de otros proyectos que pueden ser aplicaciones web o de móvil, páginas web, o sea, un montón de proyectos que son súper dispares, pero sí que está contemplado en la webserie. Lo que yo pediría, y me parece que no es tan difícil incluir, en las subvenciones que ya existen al audiovisual, ¿por qué no se incluye la posibilidad de que sean otro tipo de formatos? Ahora mismo no se puede presentar a las ayudas que son a cualquier formato audiovisual, no se puede presentar una webserie. Me parece perder una oportunidad que podría igualarse al de otro tipo de formatos, ¿no? O sea, ahora mismo está documental, largometraje, cortometraje y serie. Bueno, pues se podría dividir ese mismo dinero o se podría decir, oye, pues con una webserie, si tiene la duración de un largometraje, te podrías incluir en esta misma subvención. Al final, si estamos hablando de metraje o lo que sea, creo que es importante porque se ha hecho en muchos otros países y están saliendo unos productos increíbles. O sea, en concreto, por ejemplo, en Canadá, ahora mismo este año, o sea, han salido un montón de proyectos porque se está apoyando. Y yo creo que sí que es importante que también se apoye los nuevos formatos y no solo, por ejemplo, el cortometraje, que también hay que apoyarlo, pero bueno, que haya la posibilidad de presentar un proyecto que sea distinto. Yo creo que es importante. Bai, erabat ados horrekin ez, noizbait ez, orain gutxi begiratu izan dugu aber zertzegoen ez, diru laguntza espezifiko zeuden, espezifiko ez bait daude beste horiek ez, esaten duzu fikziozko serie bat daukazu, websail bat, esan dezagun, eta ezintzera sartu beste kategoria horietan guztietan, eta uste dut ala ere orain dela gutxi atera dutela websailei zuzendutako gauza espezifiko bat, baina hala ere ez dakit, niri iruditzen zait situazio ideal batetan industriari ere esan beharko geniokela hartu, ekoiztu eta gero saldu beharko lituzkela gauza horiek, eta ja ari naiz igual gehiago egite bere begira, saiatu beharko litzatekela gauza horiei errentagarritasuna aurkitzen atzerrian. Osa, beste rol bat hartu beharko lukela behar bada, eta seguraski egiten ari dira, ez dakit, baina ondarrauak bestelako gauza bat, edo, izan dira beste websail batzuk ere egiten emititu direnak, igual bidea da diru bat jarri hori ekoizteko, baina gero errentagarritasuna atzerrian bilatzea. Ze gaur egun, Bilbao Series lanen gertatzen den bezala, eta guk egunerokoan konsumitzeko daukagun maneran, zuk polonierazko serie bat ikusten duzu azpidatziekin, eta ja ez da inglesezko azpidatziekin, bezik eta polonierazkoa edo ez dakit edo beste edozein urrunago geratzen zaizkigun hizkuntzetan esan nahi dut azpidatziekin. Orduan nik uste dut bi gauza horiek daudela, alde batetik igual Jaurlaritzak dituen diru laguntza horietan pixka bat bidea zabaldu liteke eta izan laiteke gauza bat malguagoa, fikzioak ekoiztekoa edola, eta gero beste aldetik ja behar bada bidea izan liteke ekoiztea eta gero kanpora begira jartzea eta alardea seriarekin gertatu dena, ez? Brasilen omen zegoela jendea
ikusiz, azkenean ituño ditulako sekulako jarraitzaile pila bat. Bueno, igual kontua da Brasili saldu behar diozula ez dakite. Eta beti ere jakinda, eta apaltasun oso bidez zaila izan behar dela, eta oso erreza dela beti bezala esatea, baina gero bide hori egitea ez dela izan behar makala, baina nik uste dut hortik joan behar dela. Beste industria guztiak horrela dijoaz, esan edu, kafek ez du ekoizten, ez dakit nola esan, eta kaf da situazio ideala, baina orokorrean industria arloa eta industria metalurgikoa, ez dakit nola esan, kanpora begira dago, mundu globalizatu batean bizi gara, eta punto. Nik uste dut gaur egun zenbakiak ezin ditugula egin lehen bezala. Eta banoia pizka bat igual telebista puntu horretara ez, baina esan nahi dut, hasi behar gara ikusten ere internet bidez gauza pila bat ikusten dirala, inkluso ja hori bat, telebista berez ez dela ikusten, osea, audientziak ezin dira lehen ikusten ziren bezala. Osea, eske aldatu behar dugu kontzeptu hori, eta nik uste dut ere hor webseriak adibidez hartzen dirala. Eske gaur egun kontsumitzen den gehiena internetik doa. Askotan Chromecast dakazu etxian, jartze oso eta zuzenean botatze oso telebistara, baina zauz zuzenean telebista ikusten. Eta zenbaki horiek momentuz ez dira ikusten. Bakarrik uste oso, programa honek telebistan euki dagoen beste audientzia eta zate oso ez, baina igual jende asko gero ikusti dago nahieran adibidez, edo ez, junda internetera eta ikusi dago beste momentu bat. Orduan ikuste dut hori ere hasi behar dela ja, horri kasu egiten. Azkenean ikuste dut bizi ditugun garaiak beste batzuk diala, eta oraindik ez da hori aldatu. Eta hori ez baldin bada aldatzen, ezinezkoa da jakitea benetan zuek adibidez egiten duzuen lana ikusten dan edo ez? Nik uste dut ez da hola hainbeste ez dala jartzen hainbeste denbora horretan hori begiratzen, ez? Hombre, web trafikoa neurtzen da, oso nahiko tresna errezekin eta neurtzen da zenba visualizazio izan dituen epe batean, eta inkluso gaur egun Google'i esker, Google Analyticsekin segmentatzen duzu ze perfiletakoa den, ze adin, ze tarte, ze gusto, ze bilaketak egiten dituen. De hecho, horrekin ateratzen dute gero dirua, esan izut, Adidasek ekartzen duenean Beyoncé egiteko Ibi Parken, ez dakit, iragarki bat, eta sartzen zaizu bideoklip eta bideoklip artean, bada, Adidasek erabaki duelako zu zarela tarjeta, ez dakit nola esan. Hortik uste dut dijoala, oain, zaila izan behar da hori asmatzea, ez dakit nola esan. Yo quería añadir otra cosa que estaba pensando que sí que también pienso que se debería trabajar ya desde los colectivos de por ejemplo, actores y tal, y es un convenio, porque no existe un convenio y nosotros nos peleamos porque como hemos recibido ayudas para hacer la serie, nosotros pagamos a todas las personas del equipo y los actores, entonces ¿qué hacemos? Nosotros vamos a los convenios de televisión y hacemos lo que entendemos que está bien, pero realmente, o sea, no hay un convenio por internet. Entonces, claro, eso es un peligro. O sea, es un peligro porque hay mucha gente que no paga, hay gente que... O sea, siempre que no hay un convenio, claro, es interpretable, porque yo puedo decir, claro, es que esto es televisión con un presupuesto que es por 10 el mío, yo pago una décima parte de lo que paga, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas que hay que trabajar desde ya y no es tan difícil hacer un convenio para web. Y claro, el problema entiendo que es si es solo para web, si es para web y televisión, como ahora todo al final es todo online, pues es un poco peligroso. Pues bueno, pues que si hace falta que se adecue a los precios de televisión, pues que sea así, pero que exista ese formato que diga webserie tal, estos precios. Porque es muy complicado. Eta oso importantia da gainera, askotan ni aktore bezala gertatu izan zait, olako proiektu baterako deitzea, eta esatia, bueno, baina eske ez daukagu dirurik orduan ez tozu kobratuko. Eta esatia, oso jo, eske janin biot, eske nire lana da. Orduan horre eske, karo, eta gertatza, karo, eske ez dau konbenio bat, orduan ez dagoen ez konbenio bat, a que nos atamos a nada, eske ez dau, orduan, bai, hori oso importantia dela, uste dut bai. Iruditzen zait, badaudela behintzet hainbat gai edo hainbat kontzeptu definitu beharrekoak, ez? Eta hainbat, lan egiteko moduak, guztio behintzet akordio batera iritsi behar garela, ez? Zelai joko horretan denok maila berean aritzeko, ez? Eta egon gaitezen babestuak, eta baita ere kontutan hartuta bete beharrak ere badaudela, ez?
Baina ez dut nahi, galdetu barik utzi nahi, barkatu, COVID-aren eragina, ez? Zeuen bizitza profesionaletan eta personaletan posible bada, edo nahi baduzu erantzun. Uste du, sinistuta nago, inflexio puntu bat izango dela gure bizitzatan, ez? Eta markatuko duela, gazteleraz esatetan bezala, un antes y un después, ez? Atzera begiratzen badugu, ongo da argazki bat, eta aurrera begiratzen badugu, gutxi gora bera irudikatu edo marrastu dezakegu beste argazki bat. Aurreko argazki horretan emakumeon egoera ikusentzunezko sektorean eta baita formatu berrien sektore horretan eskasa bazan, datuak hor ditugu, Eusko Jaurlaritzak egindako ikerketa baten arabera, 2016an, zeuden hor hainbat lerro edo proposamen, ekimen lanean jarraitzeko eta emakumeen egoera hobetzeko. Baina nik uste dut ez garela bueltatuko, epe luze edo, epe ertain edo motzean argazki horretara. Gustatuko litzaidake jakitea zeuen iritzia, ez? Etorkizunera begira, COVID-aren inpaktua zeuen bizitzatan ere kontutan hartuta, izan duen inpaktua bintzat, edo izan badu, edo zeure gertukoak segurazki izan dutela, zenik ezagutzen dut emakume asko lan bari geratu direla, adibidez. Lan barik, eta igual proiektuak ere iritsi zaie, baina ez esan behar izan dute, zaintza hobetsi dutelako, ez? Nola proiektatu behar dugu argazki, etorkizuneko argazki hori? Zeintzu dira geure erronkak? Ja. A ber, nik hitz egin dezaket nire puntutik, azkenian. Ni saiatzen naiz, egunean eta egiten ditudan lan guztietan, batez ere emakumeok egiten dugun lana, lanari balorea ematen, ez? Ze uste dut askotan ahazten zaigula, ez? Hori egitea. Eta askotan gure artean, ere bai, ez? Zan nahi dut, ari gara, feminismo horretan lanean, baina gero ahazten zaigu, bata bestia izatea, zelako pertsona hona zaren, ze ondo egiten dozun zeure lana, eta ni saiatzen naiz, hori askotan, begia baldin bada, ez dio, esan nahi dut, ez diot igual beste lankide bati, aktoresa bezala esango, ze ondo egiten dozun, ez badut pentsatzen, baina pentsatzen baldin badut, beti saiatzen naiz esaten. Usteot hori ere beharrezkoa dela, eta badakitala gauza oso txiki bat, baina usteot benetan gauza txiki horietatik sortzen direla gauza handiak. Orduan, ni nire egunean beti saiatzen naiz, eta batez ere hori. Zezkenean ikusteot, gizonek bere historian zehar eukidabe, ez dakizelan esan, eukidabe ponderazio hori, ez dakizelan hitza, baina haundi sentitzeko puntuari, ez? Baina emakumeok hori behar dugu. Eta benetan konfiantza hartu geuregan, eta jakin egiten duguna oso ona dela, joder. Eta naiz eta ingurukoak ez baloratu, ona da, eta punto, orduan, ikusteok, akzio txiki horrekin zeo zer espero lortzia bintzat. Hala. A ver, yo creo que ha sido un momento, personalmente ha sido un momento de reflexión, pero creo que para todo el mundo. O sea, ha sido como una crisis personal para todo el mundo que hemos tenido que estar en casa, pensar sobre un poco nuestra vida, ¿no? Ha sido un momento así de... Mucha gente de repente ha conocido a su familia y ha dicho, ¿pero con quién estoy viviendo? O sea, creo que ha sido un momento como de reconectar de alguna forma con tu realidad de la forma menos, más bizarra posible. Y creo que esa reflexión nos va a llevar un poco de tiempo, como terminar de tragárnosla, ¿no? Porque como que todavía estamos ahí intentando ver qué nos ha traído todo esto, ¿no? ¿Qué nos ha traído, qué regalito nos ha traído el COVID? Creo que a nivel mujer ha sido un periodo y sigue siendo muy complicado. De hecho, estamos en alerta absoluta por malos tratos ahora mismo.
Claro, si encierras a personas en casa que ya de por sí no tratan bien a las mujeres y no tienen a nadie más con quien desquitar su terrible actitud, pues 1 y 1, 2. O sea, está habiendo una violencia de género brutal que no podemos olvidarnos y además, en general y por desgracia, las mujeres siguen cuidando más de nuestros pequeños, mayores, parejas, etcétera. Entonces están con el doble de trabajo que el que tenían ya antes del confinamiento. O sea, creo que también podemos hacer un poco una reflexión en ese sentido de bueno, todo lo avanzados que pensábamos que estábamos, igual hemos retrocedido un poco en este confinamiento, ¿no? Y lo digo con mucha pena porque bueno, pienso que en Euskadi además estamos mucho mejor que en otros puntos, o sea, pero hay que seguir peleando por esto, que no, está muriendo gente todavía, están muriendo mujeres todos los días, que bueno, todos los días no, menos mal, pero muchas mujeres están muriendo y están siendo maltratadas a diario y creo que, bueno, hay que tener esto en cuenta. Espero que cada vez más podamos volver a trabajar a un ritmo normal y podamos retomar nuestras rutinas. Nosotros, por ejemplo, vamos a rodar. Ahora, hay que tener mucho cuidado en los rodajes, por ejemplo. Hemos estado intentando ver, porque no hay tampoco una normativa concreta, pero hay recomendaciones y tenemos que cambiar todo nuestra forma de hacer, hay que cambiarla muchísimo, ¿no? De repente no podemos comer todos juntos en una mesa ni al mismo tiempo, tienen que ser envases unitarios, tenemos que tener todos mascarilla en todo momento, cosa que está claro que tiene que ser así, pero en algunos momentos es muy complicado cuando un cámara tiene que ir corriendo detrás de los actores 6 tomas seguidas, o sea, hay momentos en los que va a resultar un impedimento fuerte el tener la mascarilla todo el rato puesta. Pero bueno, creo que son retos a los que nos enfrentamos que saldremos adelante porque por lo menos mi espíritu es peleón a tope y creo que tenemos que cogerlos de esa manera, ¿no? Como un reto que hay que superar y que solo te van a dar más ganas de seguir con el proyecto y seguir adelante. Tenemos la suerte de poder estar trabajando, quiero decir, yo lo veo desde ese punto de vista. Es muchos impedimentos, mucho lo que quieras, pero el poder estar trabajando en lo que nos gusta, eso sí que no tiene precio. Entonces, para mí todos esos impedimentos se quedan ahí como un poco detrás y lo único que veo es, mira, vamos a sacar otra serie adelante y encima vamos a dar trabajo a gente que lo están necesitando muchísimo y que, bueno, que todo el equipo lo va a agradecer tener algo de trabajo en estos tiempos. Y quería decir también, contestándote a algo que has dicho hace mucho rato, que en nuestro equipo siempre hay mínimo un 50% de mujeres. Y además como que hacemos ahí mucho activismo en ese sentido y desde hace muchos años nuestra cámara es mujer, tenemos una chica que hace, bueno, efectos especiales, maquillaje, es como una mujer orquesta en su ámbito también, Irantxu, y bueno, la verdad es que tenemos ya un equipo muy majo de mayoría mujeres, entonces eso también, bueno, nosotros desde nuestro pequeña productora también siempre estamos ahí como intentando, si se puede, obviamente, siempre queremos contratar a los mejores y en este caso hemos conseguido que sean mujeres, así que doblemente bien. Va a ser la conversación de las mujeres orquestra. Guri dagokigunez pikuak egia da prepandemian grabatu zela, orduan errezagoa izan zen, dudari gabe, ze orain diozuna ez, orain grabazio batera alimazoaz, bada eromen bat, osea, azkenan oso komplikatua ez neurri guztiak betetzea eta hori. Orduan gu harrapatu gintuen prepandemia eta ja prepandemia grabatu genuen eta ekoiztuta zegoen ja pandemia etorri zenerako. Orduan, bueno, egia da, igual, zine website jaialdietara bidali dugu eta denak online izan dira eta galdu duguna da joateko aukera, baina tira, egin dira ia denak, batzuk atzeratu egin dira, esate baterako Carballo Interplay orain udazkenean egingo da eta udaberrian egitekoa zena. Eta horrelako gauzak eta egutegi aldaketan gertatu dira, bueno, gora berak izan dira. Eta nik hori ere somatzen dut nire inguruko sortzaileei gertatu zaiela
film laburrak egiten duztenak edo ekoizpen handiagoetan daudenak izan dutela geldialdi handi bat, eta gero urte amaitzerako korrika bukatu beharra zeuzkaten enkarguak, zeuzkaten diru laguntzak, eta bar, eta horri izan da pixkat nik uste dut urte bat alde horretatik ere agobiantea, ez? Osea, ezin grabatu, ezin ezer produzitu hilabete batzuetan, eta orain kolpetik jendea dago lanak bukatzen korrika eta presaka. Nik pixkat hola ikusten dut. Eta gero ja ez dakidana da, lehen Rausek esaten zuena, zer nolako, eta zuk zenionare bai ez, inflexio puntua eta zer nolako traza utziko digun honek guztiak, euskalo. Baina, bueno, fikzioan hori ikusiko dugu baita ere ez. Hori da parterik igual interesanteena. Behin pasatakoan, interesanteena hori izango da, fikzioan ere ikusiko ditugula, bueno, bazakit. Ni justo kontatu behar, oin esatu zula fikzioarena, kontatu behar neban, anekdota bat, gestatu izan zitzaidana, konfinamentua eta gero, justo seguido. Zer inoan Madrilen, Acacias 38 telesaia grabatzen, eta nik han dakat, trama homosexual bat, eta, kriston arrakasta uki dugu mundialki, eta hola, kontua izan zen, hori gelditzu izan zala, konfinamendua gaitxik, eta gero jarraitu genuen, ez? Eta orduan, karo, bueltatu ginen, eta zegoa zen COVID-eko protokolo guztiak, klaro, eta batian zen, dana super desberdina, hori, ja normala da guretzat joatia eskumatik eta bueltatzea eskerretik, baina hasieran zen, nire lehen grabatu izan nuen pasillo guztietan, batian, dana, como, hemendik joan behar, bale, eta ez hortik, bale, hemendik, dana super, eta hain bestuari hori hemendik, bale, da, bueno, kontua zen, karo, interpretatzerako orduan, egon behar ginen, demora guztiaren saiotan eta grabatu arte, maskarillakin. Karo, zer gertatzen zen? Zan amodiozko sekuentzia bat? Eta mantendu behar genuen metro eta erdiko distantzia. Orduan, karo, Aria eta biok, beste aktoria eta biok, behitzen ginen, a ber zelan iten dugun hau. A ber zer gertatzen da honekin, azkenean ezin gara ikutu, ezin dugu musurik emon, karo, superarrarua esan. Jo, egin genitxun, sekuentzia batzuk. Super interesgarriak. Azkenean, klaro, ezin dozunez ikutu, dauzeo zer, zeure barruan nahi dozula esan, nahi dozula mugitu, nahi dozula ikutu, baina ezin dozu, orduan beste alde batetikan urtetzen da, interpretazioaren barruan. Orduan izan, benetan, bisok urten ginen, ke guai, ze interesgarria. Orduan, interpretazio aldetik bebai, urtetzen dira beste egiteko modu batzuk, eta interesgarria da hori bebai, ez? Azkenean, aldaketatxo hori ere aigartzen da. Bai, eta nik uste dut azkenean edo gaurko saioari amaiera nahi nioke alderdi positiboarekin edo behintzat horrekin geratu gaitezen, ez? Nik uste dut olako gauzak eta azpimarratzekoa diala. Eta gustatuko litzaidake eskatuko dizuet unibertsitatetik orain irtetzen nahi dian emakumezkoei alako aholku pare bat edo haiek mundu profesional sartze har daudelako burujabetza emozional horri begira, ez? Emakumeen burujabetza emozional hori indartuta euki dezaten. Eta, ez daitezen proiektuak iristen baldin badira, iritsiko direla edo bintzet ze aholku emango zenieke haiei, ez? Igual hasierako urteak zaiak izaten direlako, eta batez bere emakumeak izan da, ez? Nik esango nien ez gelditzeko etxian, itxoiten, azteko, kreazioarekin, nahi dutena, pentsatzea ondo zertaz nahi duten hitz egin. Eta horrekin nahi duten egin. Berdin zait, website bat, antzerki obra bat, edo zer gauza, baina azkenian lan egiten baldin badozu, eta lanian baldin bazauz, telefonoa entzuningo dozu. Bestela, etxean gelditzen baldin bazara horrela, ez da ezer gertatuko. Baina lanian baldin bazauz, beraz, ez euki beldurrik eta ez entzun ingurukoak, ez etzak ez entzun. Zeuek beti aurrera, zeuen objektiboa lortzeko. Beraz, euki ametsak eta ametsak egi bihurtuko dira, fijo. Bueno, en la misma línea, yo creo que hay que luchar por lo que uno quiere. Si tenéis muy claro lo que andáis buscando, ir a por ello a tope. Si no lo tenéis claro, investigad, porque hay veces que no lo tienes claro y te gusta esto, pues investiga todo y busca lo que más te guste, que eso también es importante.
Y luego, no es que no haya que escuchar a los nos, hay que escucharlos para que te den fuerza para decir, me dices que no, yo te voy a demostrar que sí. Hay veces que los comentarios negativos, yo tuve un profesor que me dijo, yo esta nota la pongo psicológica. Y yo, ¿cómo que nota psicológica? No, pues mira, esto podía haber sido un 9, pero te pongo un 8 porque sé que así la próxima vez lo vas a hacer mejor. Qué guay. Y había gente que depende de tu carácter lo hacía al revés. Te bajaba o te subía la nota, ¿no? Si veía que te desanimabas igual, si habías te subía un poco. Ya, porque así la próxima vez te vas a esforzar igual. Y creo que eso es un poco una lección que a mí, ¿sabes? Se me quedó ahí como en la recámara y luego años después la he recuperado y he dicho, mira, pues es verdad, hay veces que los comentarios negativos también pueden ayudarnos a vamos a combatir esto, ¿no? Me dices que como mujer no puedo dirigir, ¡buf! Me acabas de dar toda la energía que necesitaba para ir a por ello a tope, ¿no? Entonces creo que es un poco cachondeo, pero es verdad, que hay veces que las cosas malas también las podemos transformar en energía, si la canalizamos bien, lo podemos transformar en cosas buenas. Bai, erabat ados, eta saiatu ditezela eta lan asko egiteko, eta igual, pixkat, ez dakite, baina genero ikuspuntutik edo nik beti pentsatzen dut, emakume baten atzean emakume pila bat daudela. Osea, niri importantea iruditzen zait ere kolektibotasun horretan sostengatzea, niri behintzat balio izan dit, eta da gauza bat ere lanak ematen didana, osea, aberasgarria zaidana, pentsatzea azkenean nik pikuak ekoiztu dut, ez, pikuak ekoiztu dugu jende askori esker. Tartean, batez ere emakumeak, baina baziren baita ere gizonezko batzuk lagundu gaituztenak, ez? Eta ezer gutxi gehiago, hori, egin dezatela lan asko, segura asko hasieran ezingo dutela gehiegi aukeratu, eta igual galduta egongo direla, eta joan beharko direla pikoteatzen, eta gero alduten neurrian aurki dezatela beraien ez dakit esparrua, gustokoena dutena, eta tematzeko horretan. Eta baita ere, arrakasta, nik uste dut gizarte honetan, arrakasta ezela ikusten dugula exito, kasi brillo bat, baina arrakasta da erortzen zeran bakoitzean jaikitzea. Punto. Osea, eta hori da. Eta hori ez da ikusten, eta ez da Instagrameko kulturan ez da hori ikusten, baina hori da. Osea, eta hori ez da aldatu ikusentzonezkoak egin edo beste dozein gauza egin, ezakit. Nik hori etxean jaso dut. Osea, hori da etxeko konsejo bat. Arrakasta ez da brillatzea egun batez, baizik eta egunero jaikitzea. Sí, también yo creo que hay que pensar que es una carrera de obstáculos. O sea, dedicarte a cualquier cosa artística va a haber un montón de cosas en medio, impedimentos. O sea, no es como una ingeniería, ¿no? Quiero decir, yo hago esta carrera y voy a tener trabajo seguro. O sea, dedicarte al audiovisual, a la actuación, a cualquier cosa que es como mucho más creativa, siempre exige una pasión el triple de fuerte porque vas a tener que trabajar el triple. Entonces creo que te tiene que apasionar muchísimo lo que haces para, a pesar de todo ello, seguir y seguir y seguir y seguir. O sea, como un poco una hormiguita trabajadora y seguir en ese camino todo el rato. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, que a mí cuando me decían esto decía, me da igual, voy a por ello a tope. Pues si estáis yendo por ahí y estáis pensando voy a por ello a tope, seguramente dentro de 10 años estéis aquí contando la historia de que lo habéis conseguido, espero. Beitu, gauza lotuta, anekdota txiki bat jazta bukatzeko. Eta, eske, justo etxeko konsejoa esan dozunean gogoratu naiz, eta nik barruan daukat, nik egiten eban gimnasia ritmikoa, eta hasi nintzan, exhibizioetan eta kompetizioetan eta beti gelditzen nintzan askena, ez? Eta jote nintzan etxe, eta askena gelditzen naiz, eta bestiak bezala entrenatzen doz, egatik gelditzen naiz askena, eta nire aitak esan ziren, hija, trabaja, que trabajando conseguirás lo que tú quieras. Eta ja, horrekin, tio, bizitza guztia, benetan. Eta horregatik sinesten dut benetan, talentua auki behar dela, baina ez badozu lanik egiten, talentua hor gelditzen da. Eta talentua beti dela kolektiboa ere bai. Niretzako hola da, Claro. Bai. Nik aprobetxatu nahi dut ere esateko emakumezko oiei ere hemen elkartea ere existitzen dela babesten dituena Euskal Herriko emakumeak ikusentzune sektorean ari bianak lanean eta bazkideak behar ditugula eta bai babes bat ere eskaintzen dugula, ez, azkenean, eta hori izateko aprobetxatu nahi nuen baita ere.
Eta besterik gabe, eskerrak eman nahi dizuet, mila esker geure gonbita onartzeagatik eta gaur goizean Lekeitioraino etortzeagatik zinebileraren, Euskal Zinebileraren izenean eta hemenen izenean, eta sorte hon zeuen etorkizuneko ibilbideetan. Eta besterik gabe, amaiera emango diogu mainguru honi, eta espero dut datorren urtean ere zeuek beste aldean baino hemen gurekin izatea. Hurren arte. Eskerrik asko.